hadu sangut ki khana ki la kempang kansan hadin mi ki laba mi yomi ne ka stem yakini baro sangut la penket no marmar shaki jaka sumar la ban ong badang hakini kisngi bala dam kari India bat kumjo ka sarkar jela kalakhangi ki brio ki bapandon kam yu megi hadin bakala lab ba uni ujing bam udan jingta e kwai ka khya awai keren bat umentri katnat ka koi khya uba al hek pula ong ba ka sarkar ya menta kamla ban chupai khman cha ka company yomi ndai kan ap ya ka kai phat namar yo ki la bandai na ki wei pat ki daw namar ba menin ngal yom tu ta percet tu bam tu yomi kon tu da pasin ko set kedan hadin tu lapang tu nakor dan nadu ki bam tu lasteng hadin tu san steng du dunai sedang man ong ba put kha kli hadin tu tengah pat ngong try de baka tedem kayi mga permi sabar le hadin pat nak tu jing barokat ti kun di baterai di kun dalam ting bayong ke itu beri kelan tu dari seorang but to ascertain the facts. So without the facts we cannot blame it is whose fault. Long the food they have consumed, maybe the expiry food, expiry, it is already damaged food, or it's happened because of some reasons, anything can be happen until unless we are proof for the reasons kebaja ya ha itai taki ye belum yang